Sa nandua tiko na itala no na Bible Society na matakanikua. Lavelinga manda nangone sa rongo do tina itala no ke Mary Jones. Mary Jones. O Mary Jones ke mnirangone kwendo nangone leo ni welesi. Sengemba kitini kalima sanda ubina kate chikoko e mendo na no na ibola tambo. Nangone a rangone na ibola tambo e chain taki sartunga na te vale vango. Sinindu e vatara e meka o te vale. Ya, dona chain me loka taki tuki na ibola tambo chia song na vale lotura lako. Singa tambo nga mendo lavo taltala wili chukani na ibola tambo. Chia sanda urongo da chukuna ngone leongo na wili ki chukuni ibola tambo. Sangay daw klanga na bakasa maningone, curiosity mia loka, sava-sava, baka me house chores. Na ilabo ke de solibua, sangay daw maruro chiko koya, me woliki na nanona ibola tambo. Baleta na ibola tambo ko chiko ibalilo tu e chain takitu, sinro talindo e wilika o tal-talangaran wilika. Sangay maruro ilabo tiko. Sangay dona embakia sa levuno na ilavo, sangay tombali takoko e ono na maile. Kina vanu e chikumei kina na vanu e renivu ibolia kina oko e dono na ivola tamu. E ono na maile no na tombali chikuna ngone leongo. Maningole ani le bolia rono na ivola tamu, sali sumai. Sangay naturanga ko e sulievoa na ivola tamu, Thomas Charles. Sangay rambose na italtala ni ono Ingilandi. Sangay kautada kenyo tal Thomas Charles na kaiva kava na ngone leongo. Sangay tupuna oira me sa tambaki na ivola tamba na vasa vaka welesi me sa distribute takiva me kako ni chain taki chikuvango na ivola tambi na teval. Me sa vesuliaki nera ni rawilika na leo ni vanua. Sangay indo naturang sangay mbole takamay na mbole ngo. If for Wales, why not for the world? Kepa kaya welesi, wada boir na lewe burubura. Ya na yabu ko etau yabu taki maikina na Bible Society. Sangay deo mai weekend na Pasifika, sandangay may tauratuniko na nonday volatamo. Wekem ni nango, abra wekem ni rangone. Na vakasama ni kena tau ya butaki na Bible Society ati butaki banandona ngone lele baka ikimni na nona bina katoko e mendua na nona ivola tambo menda wili ka chunga baka taki koi no to vale baka ko ni gendo le rongo danga na singa tambo na ngone wili ka mekino tal oni tang ni mbole kimni rangone na itala no ki Mary Jones ya bakala kasar na kena tau ya butaki na Bible Society buru-buru ni ko sa donan raw 5 kalimatiko na Bible Society rabenga rabichiko na lomani rona raw na matanitu kawiliki na Pasifika na Bible Society na Pasifika kima mi baka bata ka kima mi bebu ke talenga o kima mi nasenga kima mi na Bible Society ka senga sut sartu ni binaka na ni mami be ka kay labo kima mi buke mai be na Bible Society ko ra binaka tunon ra be ka kay labo ni na rei de chikungo sto nei vola tambo na torre de chikungo go na be kai boro tak na Bible Society ka kitu sing ni bagai lava takanga era be to ko ni mai kina na be Bible Society tak tale soi burubura do nei vola tambo me baleta na kena sa tumbu ti ko na vanga takini wai ni mate ni be vanga mate ni taki be irane tambangoni iti kongo indo na ivola tamna na chikuna 100 Steps Family Bible. Goe baka bunge tikina na irasarangan na itumbu-tumbu. Mera baka ngata kasarangan na nonra lomani vale. Sa da kere iti kunda masulak tiko na lotu na vika ratarach nonra bulan na itambangoni. Yo keito na Bible Society keito reich ko mai ngo na iwali nilela. Mera susungi nga na lubenda baka binaka mai vale na bosango. Ngone baro tekitiko kina nei bolango ke baka ni binakata ni ngai vitartarea ni vali bola ni nambua ni leko tamai kina dona numni labe